Kilomita itakirite ithano kuma Thika taoni na itura ria Makongeni kuria nikuo kurakwo giceceni kinene gia guthurimaga wagiriru wa ngari. Giceceni kiria kirakwo na kigina gia ciringi milioni 650 kuma kuri bengi ya thi kuhetukira kuri thirikari nene. Inspection center no niwe gukorwo igiserve ino niwe gukorwo ginya inene gukira area twitaga ya industrial area nikonania ni gukorwo ikihingura Thika na njira nene muno. Biashara citu ni kugacira tondu ngari ciothe cigiuka kurorerwo ngari ciao no menya ciriukaga haha kuga biashara ni kugacira uku gwitu na nikio njiraga andu a Thika tugikana na miradi ireha maundu mega muradi ugukorwo kirehe maundu mega kungithie muradi urike na barabara ino itu ya Garissa road ya Raramio ni muona Thika ni yahinguka na Thika itu ni yaririkanwo tukiaria uria turaria muthenya wa umuthi uhoro wa inspection center no ni twahetwo mbeca ni World Bank na under NTSA. Waki wa giceceni giki no urathie na mbere na kirigiriirwo gukahingurwo muthia-ini wa mwaka uyu kuria makiria ya ngari 1000 cirithurimagwo o muthenya. Akiaria hindi ya guthurima waki wa giceceni giki mubunge wa Thika taoni Alice Wambui Wang'ang'a augite ino ni tabarira iturite mieke ya mawira na no iguthie na mbere na guturenge makiria. Na hindi hothe ukona kindu giothe kirakwo handu gikoragwo gikiuga nigioka kuhingura biashara citu na kuhe anaka itu mawira na gukuria itura ritu ria Thika. Kuma tene ni tuwe Thika niyo ikaine ni industrial town. Na tungependa kuomba serikali iwapo kuna miradi zingine kama hizi iweze kuzizindua, manake vijana wengi wenye wamekaa kule nje watapata kazi. Kwenda kwa mjengo zingine si rahisi wa mama kuchukuliwa, but huku wanachukua hadi wa mama. So hii mradi inatusaidia sisi tena sana. Juu tuko na familia, tuko na watoto. Ino ni ceceni ya Inooro TV Makongeni Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.